phansi founder yako bhembeleni note manama macheche nwilo ngimawuke garanyemba ntete note kafusi kodwa phansi plan ko bhembeleni madoda ududli ndubi bhofa likamadubise wensishwa ehamba nayo ukhanda mhlophe madoda doti man ayidlekeleni dudlini Satani ukona kanando ukona wakufanafana nakanaka sifiti tendi uzele basa wakukusmala angaskulukuba janini nakwine kache Yesu Satani ukona kanando ukona wakufanafana nakanaka sifiti tendi uzele basa wakukusmala angaskulukuba janini nakwine kache Baba ngukorofita lava kodwa litimo lava ruma za social media msho ile la kata bantu lava Kobali koibata ebili kine njangalele nyakene tulie wafika kusatane baba ngukorofita lava kodwa litimo lava ruma za social media msho ile la kata bantu lava uyelelane lababa bekhonze bonke mhlambe kungabasiza ngoba lizogcwala leli bandla ngempela ngabona bephethe isigubhu esingenalutho ukuthi ikhona indaba ikhona indaba ikhona indaba ikhona indaba Bamba kahle umoya selisila ngawani kube kumnandi nangenka dilisila lilo libonisana ngomoya lishayela ngezindimi limayiswali tate imali zabantu kube kumnandi liyenzela abantu izinto ezindlela babejabule ligaba makungama nomhlaba liyezesibukayo watu kushona kama mfundisi lahle laxaba lixatshaniswa yi-social media madoda lingaka Walungisanila bafulela khona isikhathi samanje sisafanila semanje madoda awukodwa lungisanila bafulela khona isikhathi samanje sisafanila semanje madoda awukodwa lungisanila bafulela khona isikhathi samanje
samaja sisafanila semanu madoda ayikotwa lungisanila basalela khona isikhathi samaja sisafanila semanu madoda nayo tuthi madoda singodube thina nginthatha phasi kobhembenene madoda asambe dutlini Phansi komthunzi welanga madoda ku-KB Studio Open movie asambe mafingo Amasonto ongafanane yasimkhwaza yomunye Amasonto ongafanane yasimkhwaza yomunye
bephethe isigubhu esingenalutho ukuthi ikhona